dobrodošli u treću sezonu Zone zdravlja. Moje ime je Lana Lekić i ja sam profesor farmakologije. Sa mnom u društvu će biti Vedran Hasanagić, doktor herbalistike. Obrađivat ćemo teme aktuelne za današnjicu i evo već prva tema, ja mislim da će biti interesantna svim našim gledalcima i slušalcima. Pa ja mislim da danas u svijetu nema aktuelnije teme od COVID-a. Tako je. Tako da ćemo se danas malo pozabaviti ne vakcinama, ne samim virusom, nego šta da se radi kad već imate COVID i kad ste prebolili COVID, a posljedice su još uvijek ostale. Ono što je sigurno jeste da u ovo doba imamo već veliki broj pacijenata u tom takozvanom post-COVID sindromu. Što smo primijetili i što primjećuju i ljekari, a i sami pacijenti, jeste ogroman broj nuspojava koje oni vuku doslovno mjesecima i nikako da se oparave. Kad dolaze recimo na konsultacije, kada bi šta oni kažu? Pa do nedavno taj pojam, u svijetu se koristi pojam sada long COVID. Long COVID je stanje organizma ili stanje pacijenta koje se dešava mnogo vremena poslije prebolovanog COVID-a, kada virus više nije ni aktivan. Puno pacijenta, kažu čak jedan od 4 pacijenta ima simptome čak do 8 i 12 mjeseci poslije prebolovanog COVID-a. Pošto znamo da je COVID tek prije 12 mjeseci počeo, mi još ne znamo koliko dugo će to da se odvija, nije nam jasno. I pošto je sve se jako brzo dešava, nemaju neki određeni aspekti gdje se tačno zna šta se radi. Velika je nepoznanica i stručnjacima i naučnicima. Na samom početku, kad su ljudi dolazili kod nas sa problemima zamora, vrtoglavice, glavobolje, povraćanja, bola u mišićima, bola u zglobovima, mi nismo mogli to da povežemo sa COVID-om. Jer to su simptomi koje ljudi obično imaju iz ko zna kojih razloga. I išli smo nekom našom zdravom logikom ili onom što se zna već o određenim simptomima, na koji način da pristupimo rješavanju problema. Međutim, vremenom sve više i više pacijenata izgleda, sad je postalo šik da se kaže da se COVID prebolio, sad uglavnom svako kaže ja sam post-COVID pacijent, prebolovao sam COVID, ali dešava mi se sada to, bole me leđa, bole me mišići, ne mogu da spavam, nervoza, mentalni umor, fizički umor, to su najčešći. I počeli smo da povezujemo malo to sa COVID-om i nedavno kad smo ti i ja gostovali na televiziji Sarajevo, dotakli smo se malo teme long COVID-a i od tada su počela pitanja malo više da dolaze. Saznanja o tome dolaze tako brzo da od prije 3 nedjelje kad smo mi bili na televiziji Sarajevo do danas ja sam već masu novih informacija uspio da skupim. Uključili smo se u grupe, Facebook grupe, najaktivnije su u Engleskoj i u Engleskoj su najdalje otišli sa istraživanjima o long COVID-u. Ja sam se učlanio u Facebook grupe gdje čitam iskustva pacijenata i onih koji boluju od long COVID-a. Pošto nauka još uvijek nema tačan odgovor zašto se dešava i kako se dešava, zbog čega, postoje neke 2-3 teorije za koju mogu biti tačne i ne moraju. Sve kreće odavde, kako kažu, prvo kako krene COVID generalno, znači krene sa visokom temperaturom, nekom kašljem, nekom tom upravo zaduhom. I to su ti simptomi koji se najčešće i prolongiraju, ne samo ovi koji smo naveli, to je nešto što nismo znali da je povezano uopće sa COVID-om, ali ono što pacijentima najčešće smeta jeste upravo taj kratki dah, nedostatak zraka, ubrzan rad srca, jeste. Znači, COVID ostavlja dalekosežne posljedice. Prvo na plućno tkivo, drugo na svakako neurološke neke simptome i ono što je najgore na srce. Znači, iste te mišiće u stvari on dotakne, tako reći, profura našim organizmom.
Šta nam je tu važno da pacijenti znaju, to je bitno. Kako oni da u stvari se izbore sa ovim tim long covidom nakon... Pa, prvo da kažem jednu vrlo interesantnu činjenicu. To je da long covid, znači ove posljedice poslije covida, više imaju ljudi koji su tokom svoje infekcije imali vrlo male simptome ili skoro nikakve. Pacijenti koji su imali teške posljedice, koji su završili u bolnici, imaju manje problema sa long covidom. Mada ima i njih 1%, ali mnogo manji nego ovi koji su to lakše prebolili. Mi smo se na početku vodili nekom logikom koju bi inače koristili kod pacijenata koji imaju slične tegobe, ne znajući da je COVID u pitanju. Prva mjera, ono što bi pacijent prvo morao da uradi je da spozna i da prizna da ono što mu se dešava je posljedica COVID-a. Taman iako su, recimo, prebolovali ga prije 6 mjeseci, bez teških nekih simptoma, a danas imaju problema sa nesancom, ubrzanim radom srca, umorom, svime ovom što smo već ranije nabrojali, da se ne ponavljam ponovo, da spoznaju da, to je to. Tako ćemo to imati u video ovako sad. Znači, koji su to simptomi s kojima se susreću? Ili u opisu videa ili u samom videu vidjet ćemo s našom montažom što mogu raditi. Da pacijenti čisto znaju, znači, procentualno 55% pacijenata ima, koji su prebolovali COVID, 3 ili više simptoma nakon COVID-a, u tom long COVID-u. 55% njih ima 3 ili više simptoma koji mu ostanu tako, perzistiraju i ne znamo još do kada će to biti. I što je interesantno, nema neki šablon po kome se to dešava. Za svaku osobu je drugačije. Neko može imati glavobolju, povraćanje, dijareju, neko će imati samo ubrzan rad srca. Nema nekog pravila kako se dešava. I interesantne su stvari koje možemo da uradimo za sebe. To je ono što se zna. Još uvijek se ne zna kako radi, zašto to djeluje. To je u procesu ispitivanja, ali zna se šta pomaže. Niacin pod broj 1, to je B3 vitamin, megadoze vitamina C. Ja o vitaminu C mogu danima pričati, ko što znaš sama. Čemo novu emisiju. Da, imat ćemo emisiju samo o vitaminu C. Megadoze vitamina C, kad se koriste, tjeraju organizam. Ja ovo ponavljam i svaki put kad govorim o vitaminu C, ali vrlo je važno da se to kaže i da se zapamti. Megadoze vitamina C tjeraju organizam da pravi puno kolagena. Pored ostalih beneficija vitamina C, proizvodnja kolagena jako je bitna za obnovu oštećenog tkiva. Pazite da je čisti vitamin C, znači čisti vitamin C je važno. Da, askorbinska kiselina bez dodataka kalcijuma, magnezijuma i ostalo. Vrlo važno, jer meni moji pratioci uvijek pitaju mogu li ovaj vitamin C, i onda je to ono C plus cink plus ovo plus ono, znači milijardu oni, da oni u jednoj tableti sve popiju. Ne, čisti C vitamin. Da, nisu niti vitamini loši, ali uglavnom ne dobijete dovoljno, dobijete od svega pomalo, ali ničega dovoljno. Ako uzmate megadoze, recimo kalcijuma, askorbata, vitamina C koji je ojačan, bufferovan kalcijumom, i uzmate te velike količine, dobit ćemo previše kalcijuma, to nam ne treba, znači čista askorbinska kiselina. To je sljedeći vrlo bitan vitamin je D3. D3 je vrsta hormona, svrstan je pod vitamine, jako, jako bitan za organizam. Ja sam razgovarao sa mojom kolegicom Sanjom Tamburić, koja je kod nas završila medicinu, završila je za naturopatskog doktora u British Columbia u Kanadi i sad predaje na naturopatskom koleđu. Ona je vrlo, vrlo vezana za vitamin D3. Koliko god sam ja za vitamin C, toliko je ona D3 i naša saradnja pokazuje dosta dobre rezultate. Ona kaže sad u vremenu ovom, ako želite da se sačuvate od COVID-a, oko 20.000 jedinica D3 dnevno, a ako dobijete COVID-a, slobodno dignete to i na 60.000. Znači D3, to nije samo Sanjino i moje mišljenje, to je mišljenje i engleskih doktora. Može se naći dosta informacija na Google sad, tražite long COVID. D3 je jako, jako bitan. Zatim cink. Cink je mikroelement, njega ne treba previše, onoliko koliko piše na onoj kutici,
vjerovatno je dovoljno. I još jedan element koji je dosta bitan je kvercetin. I to je mikroelement, ne treba ga previše, jedna tabletica dnevno, to će da, što se suplemenata tiče, uradi poprilično dosta. Sada imamo druge simptome tog covida, ljudi koji su prebolovali, imaju taj long covid, smršali su zbog gubitka apetita, gubitka mirisa, nedostatak energije. To je nešto što mi rješavamo mješavinama meda, znači vrlo visokokaloričnim pripravcima, ne samo čisti med, nego med u kojem je dodan polen, propolis, matična mliječ, med u koji smo dodali orašaste plodove, čija sjeme, čurekot sjeme, cimet, džinđer, antiinflamatorne te dodatke, znači ovako u teglicama, to ne treba mnogo da se uzma, bitno je da se vrati dio energije koja je izgubljena. Dijabetičari ne mogu koristiti ovaj proizvod sa medom zbog visokog procenta glukoze, ali su i ostali mogu bez problema. I sad još jedna vrlo bitna stavka je ishrana. Vrlo važna, ako ne i najvažnija. I sad ću da kažem nešto što sam ja mislio da neću nikad reći. Hrana koja treba da se izbjegava. Iz nekog razloga u organizmu se dešava, u ovom long covidu dešava se da imunni sistem počne da oslobađa velike količine histamina u organizmu koje nam u suštini ne trebaju. Histamini su tvari koje, recimo ljudi koji su alergični na polen, oni znaju šta se desi kad u proljeće ili kasno jesen, zavisi šta. Kad udahnete polen koji je visoko izaziva alergiju, organizam počne da ispušta histamine koji vas natjeraju da kihnete da bi se taj polen izbacio. U ovim slučajevima proizvodnja histamina postaje prečesta i dešavaju se upale i svi ovi problemi koji smo nabrali koji se dešavaju u post-covidu. Znači, treba apsolutno izbjegavati hranu koja je visoka histaminima. Da nam je na broj histamina. Recimo nešto što sam ja uvijek smatrao najzdravijom, jednom od najzdravijih namirnica je kiseli kupus. Znači, fermentirano povrće treba da se, znači uključujući krastavce, kiseli kupus, paprike, sve što je fermentirano treba da se izbjegava. Treba da se izbjegavaju gazirana pića. Treba da se izbjegavaju čajevi koje ja smatram vrlo jakim antioksidantima koji su dobri, ali oni povećavaju osjetljivost organizma na histamine. To je zeleni čaj, crni čaj. Treba da se kafa izbjegava. Ako je potrebno, treba se otići u apoteku, kupiti antihistaminske lijekove koji se mogu dobiti bez recepta, kao što je Benadryl ili ja ne znam šta se sad trenutno kod nas prodaje. Međutim, ja nisam za prečestu upotrebu sintetičkih lijekova, ali u ovom slučaju antihistaminski lijekovi mogu da pomognu. Znači, ako imate simptome koje smo već nabrojali, a niste do sad mogli da ih povežete sa covidom, pošto ste covid preležali prije 6 mjeseci, ili čak mislite da niste preležali, jer ima ljudi koji su preležali covid tamo u martu prošle godine, misle da je gripa, prehlada, ne znaju, misle da nikad nije bilo, a dešava vam se sve ovo što smo nabrajali, glavobolje, jak zamor. Još jedna stvar koju treba izbjegavati, ne izbjegavati, nego rasporediti, što je bolje moguće fizički napor i psihički napor. Znači, ako radite u firmi gdje treba mnogo rada mentalnog, da to probate rasporediti u toku dana i smanjite. Recimo, sportisti morali bi da smanje svoje fizičke aktivnosti dok se taj problem ne riješi ili da rasporede u toku dana. Umjesto da vježbaju sat vremena intenzivno, možda da to rasporedi na 3-4 puta u toku dana po 10-15 minuta i puno odmora poslije toga.
preporuka udruženja, sportskih udruženja jeste da svaki sportista, bilo da je preležao COVID ili ga nije preležao, odradi kompletnu kardiološku analizu, znači ultrazvuk srca i kompletan pregled, znači kardiologa. A ono što svakako treba jeste da vodimo računa, da uradimo nalaze i da nekako pratimo sami sebe, da budete malo uporniji kod vaših ljekara i da tražite možda pojedine analize. Mi ćemo ovdje svakako ovako staviti par analiza koje bi zaista trebalo da uradite, da vidite gdje ste. Jer meni se dosta, recimo, na strancu javljaju pacijenti koji su uznemireni, pacijenti koji imaju anksiozne napade, a nikada ih nisu imali nakon COVID-a. Da li je kompletna ova situacija u kojoj se nalazimo, ovo zatvaranje, nošenje maski, bez zagrljaja, bez kontakata, bez dodira. Pa sigurno da doprinosi. Tako je, sigurno. 100%. Ali ljudi koji su prebolovali COVID imaju puno izražajnije upravo ove simptome. I zato je potrebno i razgovor sa psihoterapeutom, također pregledi od pulmologa, neurologa, kardiologa. Znači sve ćemo staviti u crtice čisto da imate onako nekako na jednom mjestu uvid o čemu bi sve trebali da vodite računa. Da. Što se ishrane tiče, ja bi još dodala jedan dan da se malo alkalizirate. Jako je važno, znači, virus stvara puno problema u organizmu, svaki virus, ne samo COVID. Ovaj nam je malo manje poznat od ovih koji su prethodno bili prisutni na našem tržištu, tako reći. Što se tiče, znači, alkalizacije, znači, uzmite jedan dan za sebe, alkalizirajte svoj organizam, iscijedite sebi limun i popijte čašu tople vode s limunom, napravite smuti zeleni, stavit ćemo nekih par primjera šta biste mogli možda praviti da jedan dan nekako rasteretite i očistite svoj organizam. Pazite na crijeva. Mogu te sad za sekundu samo da te prekinem. Kad ti kažeš uzmite limun za alkalizaciju organizma, ljudi misle limun je kiseo, kako ćemo da radimo alkalizaciju, ali citrusi kad se podvrgnu metabolizmu iz kiselog stanja, prelaze u alkalno stanje. Da. Tako je, super, jest. Stalno to napominjem, jest. Pišu, pitaju kako to kad je kiselo. Ali evo, par kapi limun vode ujutro, to je nešto što ja promovišem na svom profilu non stop. Ima još jedna beneficija te stvari. Citridi iz limuna sprječavaju vezivanje kalcijuma za oksalat, što izaziva kamenac u bubregu. Znači, to može jako da spriječi stvaranje kamenca u bubregu. Super. Pazite na crijeva. Crijeva su imunni sistem našeg organizma i to je ono o čemu bi svako od nas trebao voditi računa uvijek i zauvijek, znači do kraja života. Od ishrane do nekih probiotika. Šta bi nam tu preporučila? Ako probava nije u redu, odmah imamo utjecaj na jetru negativan. I obrnuto, jetra i probava uvijek idu jedna sa drugim. Ovo je sigurno tema koju ćemo mi još obrađivati, pošto se svakodnevno dolaze nove informacije. Možda ovo što smo mi danas predložili, možda će se nešto bolje pojaviti sutra. Tako da ćemo mi konstantno pratimo, i ti i ja pratimo šta se dešava sa ovim, tako da ne bi bilo loše da nas upratite na ovom kanalu našem, da možete da pratite sve novo što se dešava sa long covidom i covidom. Tako je, probat ćemo nekako i po ovim sistemima, odnosno organskim sistemima, jel, da malo izdetaljšemo šta je dobro za koji sistem. Upravo ovako kako budu dolazile neke nove informacije, pa ćemo ih prezentirati na programu. Da, tako je. Hoćemo li još nešto bitno da napravimo neki zaključak na kraju? Ja mislim da je ovo bolest o kojoj trebamo jako puno voditi računa, jer nas je dobro unazadila u svakom smislu. Evo i nas koji, ja lično nisam, znači, isto koji ti Vedrane nismo prebolovali COVID, barem i po nalazima i po svemu. Međutim, sama situacija u kojoj se nalazimo sigurno je ostavila tragove i na našem zdravlju. Poslije, znači, bez obzira prebolovali ili ne prebolovali COVID, dolazi nam, znači, evo sistem imunizacije, odnosno vakcine.
I tu isto trebamo držati imunni sistem pod kontrolom da ne bismo omanuli, što se kaže. Znači, koje nalaze izvaditi prije, kako se pripremiti za vakcinu i o tome bismo trebali isto jednu kompletnu emisiju da nekako... Prevencija. Prevencija, da. Tako je. Vodite računa o svom zdravlju. Znači, puno ljekari i kompletno medicinsko osoblje je jako puno opterećeno sa ovom situacijom u kojoj se nalazimo, tako da nekako mislim da trebamo sad malo uzeti stvari u svoje ruke. Meni je drago ono što stalno pričamo da se ljudi vraćaju prirodi i prirodnim nekim stvarima, isto je tako da se vraća se nekako taj osjećaj da smo jako puno investiramo i trčimo i oko posla i oko nekakvih primanja, zarade i to, a zdravlje smo stavili na posljednje mjesto. I to je ovaj šamar koji nam je COVID dao, da se nekako malo, možda da pozitivnije gledamo na neke stvari i da malo više razmišljamo o tome. Ti kažeš, drago je da se ljudi vraćaju u prirodu. Naši ljudi su uvijek bili okrenuti prema prirodi. Sada se to još više izražava. Šta je meni posebno drago, da sve više ljekara ove opšte i regularne medicine i farmaceuta, ko što se ti otvaraju i šire svoje vidike, ne samo prema hemiji, nego i prema prirodnim preparatima. I puno ljekara nama šalje svoje pacijente, puno ljekara nas zove za konsultacije, tako da je, ako ima išta dobro da se izvuče iz ovog COVID-a, to je da su se malo proširili vidici na ove takozvane alternativne metode. Tako je. Znači, vodite računa o svom zdravlju, napravite analize koje smo spomenuli, ako nemate koga da pročita, znači samo nam šibnite na ove naše ili u komentarima ili na naše ove instagramske stranice, kako god kome odgovara, pa da malo se konsultujemo, možete i doći do aromatike. Vedran je uvijek tu i spreman, znači, za saradnju i za odgovore na sva pitanja u svom domenu, isto kao što sam ja u svom domenu. I pokušajte napraviti bar nešto od ovoga što smo danas spomenuli. Pokušajte u svoju ishranu uvesti nešto od stvari koje smo predložili. Pokušajte u svoje ove neke suplemente poredati danas kad pogledate ovaj prilog i vidjeti da možda nešto dodate, oduzmete ili evo po ovim sugestijama uradite nešto danas. Ovo što smo mi rekli je osnovni dio. Tako. Ima dosta suplemenata koji pomažu jačanju imuniteta, sprečavaju virusne aktivnosti, noni sok, aloja sok, medovi, vitamin C, D3, čurek od tulje. Bilo bi malo previše vremena da sad o svemu posebno pričam, možemo to obrađivati u nekim sljedećim emisijama, ali to bi bilo za sad, ja mislim. Hvala što ste nas gledali. Ako imate nekih dodatnih pitanja, slobodno nam se javite. Uključite se u naš kanal, upratite naše socijalne mreže, Instagram, Facebook, ja ne pratim to tačno, ali Lana malo više zna o tome. I naša ekipa koja nas podržava. Tako da mi smo uvijek otvoreni za pitanja i za saradnju i savjete. Tako je. Vedrane, hvala. Hvala svima koji su pogledali.